FARDC yarakaye yasizoye ikomeje kotsa igitutu AFC mu bice iri kugenzura ndetse magingaya mu bice bya Masisi hari ibice ihuriro rya FARDC rimaze kwigarurira. N'urugamba rukomeye mu isura nshya hagati FARDC ndetse n'inyeshyamba za M23 kuri uyu wa kabiri kwigenekerezo rya gatatu ntwarante 2026. Urugamba rukomeje guhuza umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta Kinshasa ruri mu byiciro bishya by'imirwano irimo ikoreshwa intwaro ziremereye, drone z'intambara ndetse n'ibitero mu buryo bwa offensive mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Urugamba rukomeye rurakaze, aho ahagana ku saa 11 za mu gitondo amakuru yavaga mu misozi ya Minembwe aha muri teritwari ya Mwenga yagaragazaga ku ihuriro rishyigikiye ubutegetsi bw'Kinshasa byatangije igikorwa cya gisirikare cyagutse bizwi nka coordinate asset bakoresheje drone z'intambara combat UAVs mu kugaba ibitero zo mu kirere aerial strikes, artillery arudre, imbunda zirasa kure, indirect fire system morutse n'indi mbunda za rutura, heavy caliber weapons. Ibitero bizibanze cyane mu duce twitwaga Kenke no mu nkengero zaho ahavugwa ko hatuwe cyane bakore guturuka ku ruhande rwa AFC M23. Aravuga ko ibyo bitero byibasiraga ibicyarimwe ibirindiro byayo defensive positions ndetse n'utundi duce tw'abaturage, ibintu byongereye impungenge ku mutekano nk'uko rero biri kugenda bigaragara ku ruhande rwa gisirikare. Ibi bikaba bishobora gusobanurwa nk'ikigaragaza cyo gucika intege ibizwi nka suppressive fire no gusenya imirongo y'ubwirinzi defensive line ya AFC M23 mbere yo kugerageza igitero cyo ku butaka na mu ntara Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane muri teritwari ya Warikare. Urugamba rwafashe indi sura nyuma y'uko agace ka Buhimba ko muri groupe ya Wariyo Yungu kavuzwemo kugenzurwa na AFC nyuma y'imirwano ikomeye yamaze amasaha menshi. Ingabo za leta ya Congo Force Armée de République Démocratique du Congo FARDC ziri gufatanya na Wazalendo n'abandi bafatanyabikorwa bagabye ibitero bigamije kwisubiza uduce twinshi turi ku murongo uhuza Warikare na Masisi. Ariko amakuru ava ku kibuga cy'urugamba battlefield reports iravuga ko habaye gusubira inyuma, tactical retreat kwa FARDC mu bice bimwe na bimwe bituma FARDC ifata uduce nka Katoyi, Kawere, Ngururu, Kikoma, Murema hafi y'umupaka wa Masisi ndetse na Warikare. Ibi bikaba byerekana ko AFC M23 bari kugerageza kwagura zone y'imikorere ibizwi nka area of operation no gushimangira imirongo y'itumanaho n'ibikoresho bya logistique cyane cyane mu duce dufite akamaro mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro no mu mihanda ihuza utu duce. Kuri uyu wa kabiri mu majyepfo mu bice kuri Minembwe Mwenga, ihuriro rishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa riri gukoresha cyane artillery ndetse na za drone mu kugerageza gusenya ibirindiro za AFC mbere yo kohereza ingabo zo ku butaka. AFC iravuga ko iri mu mwanya w'ubwirinzi bukomeye ibizwe nka Were Entrenched Defensive Posture mu majyaruguru Warikare Masisi. Hari kuvuga imirwano yihuta mobile engagements, aho impande zombi ziri kugerageza gufata no kugumana uduce tw'ingenzi bizwi nka strategic localities. AFC igasa naho iri mu buryo bwo kwagura ubusigenzura territory expansion mu gihe FARDC iri gukora counter offensive operation nkuko bisanzwe mu ntambara zo mu misozi ya Kivu. Abaturage benshi bari guhunga bajya mu mashyamba no mu bice bakeka ko bifite umutekano. Biro bikaba bigaragaza ko abasivili bari mu kaga gakomeye nkuko rero bigaragara. Abasasanguzi mu bya gisirikare navugishije bambwe ko ikoreshwa rya drone na artillery mu duce dutuwe cyane ryongereye ibyago bikomeye zo kwangirika kw'ibikorwa remezo ndetse no guhungabana k'ubuzima bw'abaturage. Kugeza ubu nta tangazo rirambuye riratangwa n'ubuyobozi bukuru bwa FARDC ku miterere y'ibitero zo muri iki gitondo. Uruhande rwa FARDC mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wabo riravuga ko ingabo ziri mu rwego rwo hejuru ziri kwitegura mu buryo bwa high combat readiness kandi ziteguye gukomeza guhangana n'ihuriro zibona nk'iryagabye ibitero byo kurimbura mu ishusho rusange cyase
strategic outlook niba ihuriro rishyigikiye Kinshasa rikomeje gukoresha uburyo bwo kurasa kure long range bombardment mbere yo gutera ku butaka bishobora kugaragaza intangiriro y'igikorwa cya gisirikare cyagutse ibizwi nka large scale offensive campaign. Yariko kandi AFC ikomeje gufata no gukomeza uduce twinshi muri Warikare Masisi bishobora guhindura imirongo y'urugamba shifting front line mu minsi iri imbere. Urugamba rwo kuri uyu munsi ku itariki ya 3 ruragaragaza intambara mu burasirazuba bwa Kongo kwiri mu cyiciro gikomeye kirimo ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rya gisirikare rigezweho, intwaro ziremereye, imirwano ikaba igenda yimuka bizwi nka dynamic battlefield, ibintu bishobora gukomeza guhindura isura y'umutekano mu minsi iri imbere. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu Safari ugiye kutubwira idoni ryo kubiri kugenda biba kuva Masisi kugera mu Minembwe. Bwana Safari, wiriwe neza? Mwiriwe. Safari, biri kuvugwa ko urugamba rwamaze kugera mu cyiciro gishya, ibintu byose byamaze guhinduka. Ndagira ngo rero tudatinze tugezeho update zo ku mirongo y'imbere y'urugamba zifashe gute kuri uyu muyingamo wo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya 3 Ntwarante 2026. Sahi n'ubundi ni bice byose ubona yuko ari umuvuno ku mpande zose bashyizemo, ari kubona yuko ihuriro rya Fardc risa nkaho muri Nord Kivu risa nkaho rishaka kuba riharetseho gato rigakoresha urwego rw'ubutasi kugira ngo banze bamenye ihari ndetse bamenye umujyo w'abayobozi bakuru b'ihuriro rya Fardc. Urabona ko imirwano ikomeye bayerekeje muri Sud Kivu kuko amakuru yavumbuka yamenyekanye ko ihuriro rya AFC rishaka kuba ryafata izira ntara za Katanga n'intara ya Tanganyika. Ibi byatumye ubona yuko ihuriro rya Fardc ryongereye imbaraga muri biriya bice, ndetse akaba naho bakomeje kugenda kwitaho cyane bitewe nuko ubona yuko bashakaga kubifatira muri biriya bice bya hariya n'ubundi mu Minembwe, muri ya zone ya Minembwe akaba ariho babonera inzira cyangwa ikiraro kiberekeza muri biriya bice zira ntara. Ukaba ariyo mpamvu imbaraga zabaye nyinshi ubu, akaba ariyo mpamvu nta mikino ihari, haba bya bindi MDP twirwanaho ya Rwanda ikajya mu mihana ikigumira mu mihana. Akaba ariyo mpamvu abaturage bari gupfa ku rwego rwo hejuru, kandi ubona yuko nyuma yo kurimbura agace karitsiye cyangwa ahantu hatuye cyangwa wenda ku basanzwe bazi muri biriya bice nyine tuhita twe mu mihana nyine ahantu haba hatuye abantu benshi. Ushobora kuvuga umuhano ukumva wenda ni ikinyarwanda kindi cyangwa ni ikintu kitumvikana, ariko ni ahantu haba hatuwe twahita nk'umudugudu. Nyuma yo kuraswa cyane bakarimbura umuhana wa Karongi, urabona ko hari bugiyeho n'utundi duce bitewe nuko bamwe mu barwanyi ba MDP twirwana na AFC M23 barabana basa nk'abari mu makaritsiye cyangwa mu mihana y'abaturage. Ubona yuko n'ubundi bitari buze koroha ku rwego rwo hejuru nyuma yuko bavumbuye umugambi karundura ko haba hagiye kubaho igikorwa runaka cyo kuba bakora uburyo ki bakurayo biriya bice bakaba bagenda bakagifata izo ntara, kandi bivugwa ko izira ntara zafashwe n'ubundi gufata Kinshasa byaba byoroshye ku rwego rwo hejuru. Aho ni umugambi Fardc bavumbuye. Ayo ni amakuru mba nabashe guhabwa na bamwe mu bayobozi b'amasheperi, kuko baba bafite uko siwasi imeze, amanama bakora ya buri munsi. Ibyo nanjye nibyo nabashije kuvumbura sahi. Ubona yuko imbaraga zose ziri muri biriya bice, ubona yuko zone ya Minembwe yabaye isibaniro, ndetse dushobora kuza kuvuga amakuru atandukanye nayo turi kuvuga maginga ya nubwo bamwe bakomeje kugenda bavuga ngo barimbuye umuhana wa Karongi, harajyaho n'utundi duce ndetse n'ibindi bice. Ubona yuko byose bisa nkaho hajemo attack ikomeye, kandi twavuga ko ari attack simusiga idafite kuba wenda hari ubwo wenda yababarira bamwe muri bamwe, kuko n'ubundi ihuriro rya Fardc ubona yuko ryamaze kuvumbura ko bagomba kurimbura bidasubirwaho iriya mihana yo mu Minembwe, kuko ubona ko abaturage basa nk'aho bashyigikiye MDP twirwana na AFC, kandi urumva ko kuba babashyigikiye nta gahunda n'imwe yo kuba bagira icyo babafasha, kandi ubona yuko umwanzi bahanganye nawe ataboroheye, ari kubakoramo mu nzira zose
akaba ariyo mpamvu icyo bari kwitabaza n'ubundi ni uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga, bakoresha zino drone, kuko inzira z'ubutaka bo barabakindagura rwose. Akaba ariyo mpamvu ubona bari gukoresha izi drone, zikaba ziri gukora operasiyo zitandukanye n'iby'abandi baba batekereza. Abantu bari gupfa, abasirikare benshi, haba kuri kote zose. Ariko icyo nakubwira cyo, aha ni zone y'irimbukiro, ni zone y'ibibazo. Urumva ko bisa nkaho bitoroshye gukoresha drone, akaba arizo zikora nyuma y'uko n'ubundi bari baravumbuye uburyo drone zikorwamo naho zituruka. Benshi bazi ko zituruka Kisangani, abandi bazi ko ari Melchior Ndadaye, ariko amakuru nabashije gufata hari aho ziri kuva mu burengerazuba bwa Melchior Ndadaye International Airport. Drone basetinze mu gihugu cy'u Burundi, zikomeje gukora akazi katoroshye bitewe n'uko bashaka ko abaziri b'uru rya FC naryo ryabababaje bitari gakeya, bitewe n'abasirikare bari baba FDNB bishe batagira umubare muri biriya bice n'ubundi, haba kuri Prende Ruzizi ndetse na hano muri zone ya Minembwe. Yego, dukomeje page y'amakuru yacu bwana Safari, unyemerere dukomoze kuri biri kuvugwaho l'Alliance Fleuve Congo M23 ryigamze ko ryagavye igitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ubwo turagaruka n'ubundi turebera hamwe n'andi makuru, harimo rero nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishimiye ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye igisirikare cy'u Rwanda. Reka dutangire tubabwira ko AFC yigamze igitero cya drone Kisangani Bango Baka. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ryatangaje ku mugaragaro ko ari ryo ryagavye igitero cya drone kibasi ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bango Boka gerereye Kisangani mu ntara ya Chopo mu majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Biro bizatangajwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa mbere ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu 2026 rikurikiye ibitero byabaye ku cyumweru. Mu itangazo ryayo AFC yasobanuye ko yagabye iki gitero igikorwa cyari kigamije kwirwanaho no kurinda umutekano w'abaturage, kigamije guhagarika no gusenya drone. Yavugaga ko zari zigiye koherezwa kugaba ibitero ku basivili no ku birindiro byayo biri hafi y'umujyi wa Kisangani. Uyu mutwe wagaragaje ko iki gikorwa kiri mu rwego rwo kwirwanaho no kurengera abaturage b'inzirakarengane, ushimangira ko atari igikorwa cyo guhungabanya umutekano ahubwo ko ari icy'ubwirinzi. Amakuru ari guturuka mu nzego z'ibanze ndetse no mu buyobozi bw'intara ya Chopo yemeje ko ku cyumweru drone enye zagabye igitero ku kibuga cy'indege. Avuga ko iki gikorwa cya mbere cyaburijwemo ahagana saa 9 z'amanywa, mu gihe izindi drone 6 zo mu bwoko bwa kamikazi zahagaritswe hagati ya saa 10 na saa 1 z'umugoroba. AFC yashimangiye ko gusenya izi drone za leta zari mu rwego rwo kwirwanaho kuko zashoboraga kugirira n'aba baturage n'ibice igenzura, bityo ko igikorwa cyo kuzisenya kikaba rero ari cyo cyo gukumira ibyago byari byugarije abasivili. Nubwo leta ya Kinshasa itaremera ku mugaragaro ko hari ibyangiritse, amakuru ari guturuka ahizewe aravuga ko hangiritse bimwe mu bikoresho byari ku kibuga cy'indege birimo drone zari zihari. Gusa kugeza ubu nta muntu uratangazwa yaba yarasize ubuzima muri ibi bikorwa. Hari andi makuru twakiriye avuga ko hari ibikorwa by'umunara ugenzura indege cya tour de contrôle byangiritse bikomeye. AFC ivuga ko intego yayo ari ukurinda abaturage no kwirwanaho itagamije kwibasira ibikorwa bya gisivile. AFC yongeye gushimangira ko igikorwa cyayo cyari igikorwa cyo kurengera umutekano w'abaturage mu rwego rwo gukumira ibitero byashoboraga kubagiraho ingaruka. Abaturage batuye hafi y'ikibuga cy'indege bagize impungenge z'umutekano, bamwe bahitamo kwimuka by'agateganyo mu rwego rwo kwirinda ibyago byashoboraga guterwa n'ibisasu. AFC ivuga ko impamvu y'icyo gikorwa cyo kwirwanaho ari ukurinda abo baturage kugira ngo bataba ibitambo by'intambara y'ikoranabuhanga iri gukaza umurego. Guverineri w'intara ya Chopo yashinje AFC kuba inyuma y'ibi bitero, mu gihe AFC M23 ashimangiye ko ari igikorwa cyayo cyo kwirwanaho no kurinda abaturage n'ibice igenzura. So bwa mbere iki kibuga cy'indege kibasiwe n'ibi bitero za drone, kuko mu mpera z'ukwezi kwa mbere kwa 2026 AFC yari yongeye kwigamba igitero nk'ibi kuri iki kibuga, isobanura ko cyari mu rwego rwo kwirwana no gukumira ibitero byari byateguwe ku baturage ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri 2026.
ubuyobozi bwa copo bwashingiye umutwe kugerageza kwibasira iki kibuga mbere y'uko ingabo za leta zitangaza ko zagaruye ituze. Ibi bitero by'indege zitagira abapilote bikomeje kugaragaza ko ikoranabuhanga rya gisirikare cyane cyane rikoreshwa na rya drone riri gufata indi ntera mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Copo, aho ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri 2026 mu gace ka Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, leta ya Kinshasa yagabye ibitero za drone mu bice bigenzurwa na AFC. Amakuru yaturukaga muri ibyo bice yavugaga ko hari ibikorwa bya gisivili byangiritse ndetse n'abaturage bagizweho ingaruka. Hari kandi amakuru avuga ko hari bisasu zagabwe hifashishijwe drone zaturutse Kisangani ni Bujumbura mu Burundi bikerekeza mu mihana ituwe n'abanyamurenge mu Minembwe. AFC iravuga ko ibi ari bimwe mu byatumye ifata icyemezo cyo kwirwanaho no gusenya drone zikorera Kisangani mu rwego rwo kurengera abaturage. Kisangani rero nk'umujyi wa gatatu munini muri Kongo kandi ufite uraro ukomeye mu bucuruzi no mu ngendo zo mu kirere, ufatwa nk'ahantu h'ingenzi mu igenamigambi rya gisirikare n'ubukungu. AFC M23 kabishimangira ko ibikorwa byayo byo kwirwanaho bigamije kurinda abaturage no gukumira ikoreshwa ry'uyu mujyi nk'ishingiro ryo kugaba ibitero ku basivili. Kwiyongera kw'ibitero bya drone ku kibuga cy'indege no ku birindiro bya gisirikare biragaragaza ihinduka rikomeye mu mikorere y'intambara z'iki gihe mu burasirazuba bwa Kongo. Muri rusange umutekano wa Kisangani n'intara ya Copo ukomeje kuba mukangaratete mu gihe impande zombi zikomeje gushinjanya gukoresha ikoranabuhanga rya gisirikare. AFC ikomeza gutsimbarara ko ibikorwa byayo byose biri mu murongo wo kwirwanaho no kurengera abaturage b'inzira karengane. Ngayo ngukorero bwana Safari wakomeza utubwira n'ibindi mbere ko turi burebe ibyo leta ya Kongo yatangaje ku bijyanye n'ibihano bizafatiwe abasirikare b'u Rwanda. Yes, nibyo ariko hari amakuru akomeye cyane aturuka muri Nord Kivu, aho bivugwa ko n'ubundi kuba ihuriro rya AFC rikomeze kwavasa urugamba, Fardc nayo hari igikorwa yakoze kubera uburangare bw'ihuriro rya AFC mu duce twarazamuye bari bamaze iminsi bakorerayo urugamba, kuko byari iminsi ibiri bari basaga nk'abaravuye muri bino bice. Akaba ari uduce magingaya dusa naho turi gukontororwa n'ihuriro rya Fardc. ubona yuko ibintu byongereye imbaraga kandi ubona ko AFC ishaka gukora akazi katoroshye ko kuba abagaba ibitero simusiga ndetse bakaba banafata ibice by'ingenzi muri biriya bice. Urabona yuko imirwano yongeye kugura isura kandi ikomeye bitewe n'uko Fardc ikomeje gusa nkaho ituza, ishaka kumenya amakuru yimbitse ndetse igasa nkaho ikura AFC mu bice, abasirikare bose bakaza ndetse bo bagaturuka inyuma nk'uko byagiye bigaragara. Niwo mugambi ihuriro rya Fardc bafite, kuko bo barashaka ko bya warikare, akaba ari nayo mpamvu ubona warikare bakomeje kugenda babigarurira, bamaze kugera ku bice byinshi bigiye bitandukanye by'ino teritwari ya warikare, bigaragaza ko Fardc bashaka bo kuzahita baturuka inyuma bitewe n'uko nta basirikare baba bahagije bafite. Abasigara kuri point de observation basa naho nta mbaraga baba bafite, bagahita noneho babaturuka inyuma kurwana nabo bigasa nkaho biborohera. Akaba ariyo tactique iri gukorwa muri Nord Kivu. Nuko situation ihagaze saa ngiyi, nizo update zihari muri aya masaha. Hagize igihinduka twaza kubamenyesha bwana munyamakuru. Mu yandi makuru reka tuje kuri ibi biri gutangazwaho rero. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yakiriye neza icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gufatira ibihano abasirikare bakuru bo mu Rwanda binyujije mu rwego rushinzwe kugenzura imitungo n'ibihano mpuzamahanga mu rwego rwa Minisiteri y'Imari ya Amerika cyangwa se Office of Foreign Assets Control of ACOM. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru wa Kongo kuri uyu wa mbere, guverinoma ya Kinshasa yagaragaje ko ibihano ari ikimenyetso gikomeye cy'iyubahirizwa ry'ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu. Banashimangira ko bigomba kujyana n'ishyirwa mu bikorwa
iyubahirizwa ry'imyanzuro yafatiwe mu masezerano azwi nka Accord de Washington. Fardc rero yagaragaje ko ituze rirambye mu burasirazuba bw'iki gihugu no mu karere k'ibiyaga bigari rizagerwaho binyuze mu guhagarika inkunga iyo ari yo yose ihabwa imitwe yitwaje intwaro, kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu no gukurikiza amahame y'amategeko mpuzamahanga. Guverinoma ya Kinshasa yibukije ko hakenewe ubudaheranwa mu guhuza ibikorwa bya diplomasi n'ibikorwa bigaragara ku butaka mu rwego rwo kwirinda icyo hagati y'amasezerano ashyirwa mu bikorwa n'ibishobora kunyuranya nayo. Mu gihe ibihano zatangajwe, hakomeje inzira y'ibiganiro biyobowe n'abahuza mpuzamahanga barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Angola, hagamijwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Bwana Safari, tugana ku musozo, niba hari indi ngingo wenda tutibutse kukubaza wayitubwira maze tugasoza. Yes, Ruzizi ubona yuko yahinduye isura kandi ubona yuko aba FDNB na Fardc bamaze kwitegura, ubona yuko isaha ku isaha hari icyavumbuka kubera yuko amaginga ya ihuriro rya AFC urabona ko rishaka kwerekeza mu mujyi wa Uvira, kuko yagose umujyi wa Uvira, bigaragaza imbaraga ndetse no kuba gahunda yo AFC ishobora kuba yakwigarura no mujyi maginga ya nuko situation ihagaze sahingi niko byifasha. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire, namwe banywanyu mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe rutende bashyikiriza makuru atosuye barabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye, dusoreje ngaha. Dukurikiye bwa mbere ufite wese abone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.